Assalomu alaykum YouTube ko'ruvchilar. Salom do'stlar. Mana hozir pidjaklarni ko'rsataylik, pidjaklarni. Tag'i biriga tartib ko'rsatayin pidjaklarni. Bunday pidjaklarimiz bor. Balari bo'lsa 1,5 ming so'mdan jo'g'ri pidjaklarimiz bor. Женский, мужской. Har qanday svetda jiletlerimiz dağı var. Gelip giyip görüp hazır sezon biraz çok da gelip alıp ketsenger болады. Ya. Bir жерде oturup tartaz azım. Tartışap turabız da жаңылап. Мынандай сонун нелер менен бар. Кому? Себе, да, хотели? Косуху или косучный? Давайте померим. Вот, посмотрите, косучные есть хорошие. Анан тугандар азыр клиент келип калды, тартып чыгарып көрөрөйүн, анан да рахмат.